Di dalam Al-Quran surah Ali Imron tidak boleh dibaca surat karena tak marbutoh. Dalam musabaqoh qiroatil kutub atau dalam musabaqoh tilawatil Quran apabila dibaca surat jali. Dan tidak boleh dibaca Al-Imron, yang benar adalah Ali Imron. Mana Ali? Waltaquminkum. Mingkum di sini bil makna lil tabid dan lil bayan. Artinya profesi mubalig, mubaligo, qori, qoriah, mupasir dan mupasiroh adalah Fardhu Kifayah. Artinya keluaran pondok pesantren Al-Fadliyah